Kakubor bala pelat da kagaro Students Union menta kasgi kalau pentip bakum kaseng ke baterai na kebenta ke baha kamiat jong ke imlang salang kamla klam da penpau ke jing snow jong ki pat ba. Kidkot jong ke kaseng kuntup yo seng bak CH Marak Pritam Areng tengsak G Momen bat dal seng bira CH Momen kila yatho bo Benedict R Marak ulong ubrio ubala ban pen urlong ya ki jing kular jong u wat hapadang ba kinong tre jong ke Garo Hills Autonomous District Council kidan hapadang ke jing bom yo tulap daki babun bun ki benai. Shosho kila penpau ya ke jing persya ke bejur halor ke jing bujli kensan yo Benedict R Marak kum u CEM ke GHADC bat kila penpau ru bo Benedict R Marak ulong noyelam ubadon ke jingket kli ban yalami ke District Council sya ke jing bha. Angni against so no confidence motion ko rabaha warabani ke mano dalo session ko ungataha dalo angni ko sako allegation dentang allegation ko rabaha anga misappropriate kaengan ke barang ko rabaha angni EM rangni ko office file rangni bidingoba angna janapaha ang warang ko na simasakan tina talat nakda nang nakinga beben district council na napchengani sumoyo mai obosta nge da alo ya position ko rabana kata manaha dalo ya position ko dengtang dake kumonge melie agane ya sumoyo na rabana manani era dalla kata nga maina wa mateng sumoyo dengtang NGO rangko dengtang angni mondolini Padodrang aro dengtang karang pas karang baksa district council ni NGO rang ni group rang baksa discussion ka wa mangni dabiani ko sokat nagata wa mang dabion wa mang kucha ka hacham aro kucha ka gatan salary rang ko bo oneng hacham dalo chingni achongani jas kusan ngainga ndeba ja chigitamni ko de dormade na Aru ni ko sakon, ang ni ko sako allegation ngata, anga 15 finance ko misuse kajok ne, anga misuse kaja, anga na simang na kaket kon anga na tenga, maina ya misuse na hode anga personal misuse kasa ka kencem, ande ba anga personal mamang dakan dongja, dalo district council ni nanga nasa uko jakhala, tangka ko divert kana finance department ode bel donga. Aro yasan divert kagapong ja batanggaman sumoyo ba divert kae tangga ko de gamak taki system na jakhala andiba wa sumoyo divert kara maina divert kang ko de maisija andiba angaya sumoyo ya project ni system ko masut kujana khengkheng anga je ko daknamat gen gapo tangga ko divert kae na salary unatasan ga kaya maina ya project kora district councilor gen salo 15 finance ni geta tangga sokbaha wara related to water aro common sanitization ni gemonsa ongacham deba yako state government jal jivan ko khanan nanga ne wa mangni watatani gemen dakode anchinde yako approved na watatna nangen gapa osa kumonge approved na nimna watato de dakode inomuteng tangka dongkugen ongode tangkara da sokpa baba donga